Clear tu le ngai thatu te kartop inren ni chibai le vek ule kartlonin kan news da te min ngai lut saka min clear sak thin thu te chunga lom thu ka soi tak meu meu anni tun tuma chon ni zanama AC Milan inkhel result te tin kartop inkhel tour fixer te mai ba ka football thu leng te thlira ngai thla ho na in nei le donang o ni zanama hian inkhel result lian tham ti soi tur aom lutuk lova alian tham om chon AC Milan atang hen bol tran ta top mai ila ni zana inkhela hen AC Milan hian point home har salutuk lovin an lo chuaka an khing pui mol nei tu Udenis chu silifa in an ne inkhel munam taka hian Milan hian goal shot tum som panga an nei ya mol nei tu Udenis en goal shot tum som pali nei ve bokin ball possession le in pass dikonga ero Udenis lam achung nung zok an nia ma se goal khung kong ero AC Milan avan nei zoka antrang ane Blue Energy Stadium a inkhel munam tak maya hian atira train team pani ten game munam tak an chop chuaka golero kan mulok lava ani Norton zak no first half fun top market minute somni pani na AC Milan tan Rafaelio chuan Fofana siam sak atangin ma an hruaina goal aron khunga first half fun top rol deuh thom minute somni pangana Christian Pulisic sa siam sak atangin Pavlovic chuan Milan tana an goal ni na aron khung zui le bok first half a Milan hian sini fa in ma an hruaya second half a Udenis lam hian an sipur su tumin na takin an nor leta hun thapo anin siam nual ama ero chu apoi mo goal ero an van doi ang reng khop maya Milan lam ero an van nei le minute somsari palina temi Abraham siam sak atangin an defender poimo Theo Hernandez son an goal thum na thatakin aron khunga sithum faya ma an hruaita ka wang hian Udenis tan ti thei aum to lo ani ber mai minute somriat pakhat na Udenis lam hian an nor luat an tuara Milan lamina an counter a trainer Rafaelio siam sak chu Tijani Renderson an goal li na aron chantira Udenis lam hian thei top cheng goal khung tumin nor zui ve ma se goal dang alubel zui talava Milan lam hian silifai hian har salutuk lo hian ne na an changa point hum an lo chuak ti hian table thar bera ne na chang team AC Milan hi khel som thum pania point somnga pakhat nen pakuana anom zui zela avan doi zo tang Udenis lam ero khel som thum pania point somli nen som pakhat na anom zui zela an game khelu nong palia an tlom vek ane inkhel tour fixer lama lut chho vele ta ila voin tlai dar nga tang inkhel munam clear tour au ngal dona tlai lam dar nga hian English Premier League champion lai tun din huna tei bola parukna din mun lo mek tu Manchester City chong Crystal Palace anlo mi khwal dona City hi tun din huna point somnga patni nen parukna anom meka an chak chuan midang aya khel khata khel tam chungin palina anin suan chho lai lok le theyang Palace lam hi tun din huna som pakhat na anom ve mek boka Manchester City lam hi an chak mai turangai tepo ati thei ome Zandar sari le chan ve inkhel pahni clear tour aum dona tlato Southampton lam chon Aston Villa team chu anlo mi khwalang Southampton hian soita kangin be sai tur engma an nei to lova Villa lam eroin Champions League khel phak ngei an la tum thong inkhel munam tak ani han be sai ta phot ila sari le chan ve avek hian Nottingham Forest on Everton anlo mi khwal dona Forest lam hi an che tha khop maya point somnga pasari nen pathumna anom mek an matson tur Everton lam ero point somthum panga nen som panga na anom ve mek boka tun hnaya an che dan te en chon Forest lam an chak mai te poin arinom heng ba kain Brighton le Leicester City te po anin matson don boka Brighton hi European competition khelphak tumatran lamek an nia Leicester lamero an chak lo le chon an tlamai te poin arinom to inkhel poimo tak ve ani don tinani chu Zandar soma inkhel pakhat clear tour aum dona champion tuma thei top la chua ve mek Arsenal chon Brentford anlo mi khwalang Arsenal lam hi tun din hmuna point samruk pahni nen pahni na anom zui zela Liverpool team an ve mek anne an matson tur Brentford lam hi table point somli pahni nen som pahni na anom meka European competition khelphak tumatran lamek anni ve bok
inkhel monam tak ani han bei sei ta phot ila Arsenal team ero probability tanga han chut chuan chakring antama anchak mai tura rin te po awol sam ome pathian ni zanlama inkhel thlir tur aum nual don na daruk le chanvea Chelsea chan Ipswich Town anlo mi khwalang Chelsea team hi tun din huna pali na din hun lo mek tu an ni ya an mat son tur Ipswich Town lam ero point som ni nen som pariat na anom ve mek bok Ipswich Town lam hian tlak an du lo chan point no chu apoi mo do na Chelsea lampo UEFA Champions League khel phak an du chuan tlom athiang lo te po ati thei ome inkhel boruak tang tak ani han be seita ila Chelsea team ero an din mun athadeu turangai anni heng ba kain talo tura be mek Wolverhampton lam point Tottenham Hotspur an lo mi khwal do na Wolf lam hi tun din mun asom pasari na omekin Tottenham Hotspur lampo an chat hatok lova poste koklu po an ban mai te po rin na alen thu te po kan lo sei to ani kha tun din muna sompali na anom meka an che thatok lo kan ti theo me Wolverhampton lam ero tlalo tura bei mek an ni ya inkhel monom tak an ni po hian min chop chhuat sak arinom daruk le chan ve inkhel ngai ven hlober tura Liverpool chan West Ham United an lo mi khwal do na Liverpool hi tun din muna table achung bera anom meka champion ngai tura ngai te po an ni to an ni West Ham United lamero an che thatok lova tun din huna point som thum panga nen som paruk na anom mek an ni an game khel nong palia chakni mel mulovin an kal towa Liverpool po an game khel nong bera Fulham laka an tloma season kalmeka trumni an tlom na te po an ni hial kha tun din huna tunge chakjok soithiam ahara Liverpool ero an phur wang lai tak ani tura ngai ani thong Zadar kwa inkhel pahat clear tur awm don boka inkhel munom big ani ngei arinom dar kwa hian Newcastle United chon Manchester United anlo mi khwal don ani Newcastle United hi tun din huna khel som thuma point somma pathum nen UEFA Champions League khel phak chin pangana anom meka midang aing khel khatin tun din huna po hian an khel claim mek ani United lamero an che thatok lova point som thum pariat nen som pathum na anom ve mek bok team pahni te tun naya an che dan han en chuan United din mun ader thong jok ati thei ome probability tang han chut poin United chakring an tam lo khop maya draw result aum thei na ring ero an tam thong inkhel munam tak ani be sei ta phot ila tunge chaktura kan rin te po thailang vele donang o Spanish La Liga lama lut vele ta ila voin tlai dar nga le chan veteran Real Sociedad le Mallorca te anin mat son don na zanlai pet dar som pahni le chan veya Leganes mola hmashoi mek tu Barcelona chu leng lut don bokin nakduk zandar sari le minute somni panga Alaves mola te bula pahni na Real Madrid chu leng lutin zandar soma Antonio Khelmek na Real Betis on Villarreal anlo mi khwal don boka zanlai per dar som pahni le chan veya Athletic Club le Rayo Vallecano te anin matson bokang Italian Serie A lama zanin dar ko le chan veya mashwai mek tu Inter Milan chong ka clearly an mi khwal don na zanlai per dar som pahni le minute som panga Juventus le Lecce te in matsonin pathian ni tlai lam darlia Atalanta le Bologna te anin matson don na daruk le chan veya Fiorentina le Parma te in matsonin zanlai pel dar som pahni le minute som panga Lazio le Roma te anin matson don bok German Bundesliga lama zanin dar sari atrangin Borussia Mönchengladbach le Freiburg te anin matson don na Leverkusen le Union Berlin te in matsonin zandar soma Bayern Munich le Borussia Dortmund te anin matson bokang French Ligue 1 lama zanin darian le chanve Monaco le Marseille te anin matson don na zanlai pel dar som pahni le minute som thum panga Strasbourg le Nice te in matsonin zanlai pel dar som pahni le minute som panga Auxerre le Lyon te anin matson don bok heng ho ba ka hen zanin dar sari le chanve India ma footballa innel na sangber Indian Super League final khel ani don na Mohan Bagan le Bengaluru te anin matsonang team pahni te soita kang khanin season kalmeka an che thakop maya Mohan Bagan lam hi kan riat lan theu ang khanin inelna neizota ga tebula pakhat na ni chungin league shield winner an ni ya no moi te po an lo choi to ani kha Bengaluru lam hi tebula pathum na ni chunga next round in pet kai kha an ni ve bok
tun round ron lut thei tur hian team pahnih te ah hian Bengaluru lam hian playoff a Mumbai City chu Singapore neiin semi final an luta semi final a hian goal lam chu aggregate a goal thum goal nia neiin final hi anin pet kaya Mohan Bagan lam ve thung hi Jamshedpur chu semi final a first leg a goal ni goal khatin hne lo ma se second leg a apuya goal ro pui khung mangin goal ni fain Jamshedpur hi anlo hneya goal thum goal nia hne na changin final anin pet kai ve bok team pahnih te season masa le final a khan anlo in machon towa khami tuma khan Mohan Bagan awan nei zoka tangin champion no moi an choya season liam ta po Mohan Bagan bok hi champion an ni le ani kha final inkhel munom tak ani han be seita ila he inella lo champion to team pahnih te in machon tura hian tunge champion tura indu jok te po comment section lama khan thailang vele donang o inkhel result lam kal santaila football thulenga lut vele donang o English Premier League club Liverpool lam point nimin tlai lama khan thu thar lo mom tak mai an nei ta kanda alang man ta chi lawa channel train khata chun in lo mu to thau karinga tlema zong chu inda vele don ta ila thau me Liverpool lam hian an forward Mohamed Salah chu contract thar an je pui thu an puang ta hloi maya Liverpool tran tu te po an lo min an phu sa zui hle ani kha Mohamed Salah Liverpool in contract an je pui hi an tlap tran tu te tan chuan thil lo mom tak ani ngei turangai anni Mohamed Salah hi Liverpool lam hian contract thar an je pui ma khan achuak mai don ni te point home aleng na sahman khop maya Salah ngei po hian a season top na ani tur thu te po alo soi to ma se in biak na an kal pui zela Liverpool hian Mohamed Salah hi kumni dai contract an je pui le ta anni Mohamed Salah hi tun tin huna Liverpool tan tum zathum som ko pali ain lan towa goal zatni somni pathum mai ba ka midang goal khong tur siam sak tum za som pakhat anei towa pui hem tak anni heng ba kain Liverpool hi English Premier League no moi pakhat FA Cup no moi pakhat EFL Cup no moi patni UEFA Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup no moi pakhat theu a choi pui to boka pui reu takani heite hi Mohamed Salah chong contract thar aziak thei chu alom thu asoya Liverpool tan a theina zong a sen tur thuin a soi zui bok UEFA Europa League quarter final first leg ka Lyon le United te goal ni veve in peya anin hne tok nuwa Lyon forward Ryan Cherki chon media te ahmat chon na thu asoya Ryan Cherki chuan khain khela khanin mi pakhat chuan team thalo jok kan ni zia asoya mase kanin khel en chon atha jok kan ni zia an muvekin karing han clear wang ta ula United team khan min hne thei turin ti an nei lova keini lam kha chak phu jok kan ni bok kan chak zo ta lo ero thil lo mom lo tak ania second leg ka game munom tak kan chop chuak le anga semi final alu jok chu keini hi kan ni don ani tin Ryan Cherki chon asoi English Premier League club Lyon lamte point din huisen chu anmel tai chho ta khop maya Real Madrid ne na soizom lo ni to din huisen hi Arsenal Chelsea Liverpool mai ba ka Newcastle United le Tottenham Hotspur lamte poin ni zan lama khan andu thu anron soi vele tatlat maya huisen hian club Lyon jok azom thuai arinom chho ta hle huisen hi tun din huna a release lo se pau million somnga vel niin tarlan ani to bok hetiang kara hin Arsenal lamina senglu tuma an helmek Nico Williams point ni zang khan thu thar aron neya Tele Bilbao News lamin atarlan dana Nico Williams sian club Lyon tena an somna chu a hnol vek tak thu puan ania hei hi achan ber chu tuna a khel mek na Athletic club a hian ala hlima chu mai ba ka lifetime contract pozia atum thu asoi ni hin alang bok Nico Williams si tun hnaya Barcelona nen te po seizom an lo ni towa ma se achu arinom lo chhotan ta hle Arsenal lampoin an defender tun hnaya club Lyon te nena seizom lo mai Gabriel chungchanga thu thar an ron nei ni hin court of side chun atar langa court of side lamin atar landana Arsenal lam hian an defender Gabriel mana hian Euro makpadoi zavel an phu don ni hin alanga Saudi Pro League lam te hian an dor ngam chon an senglu thei arinom Gabriel po hian kar khata pau noi level lo thei tur club anom chon som a hrelo thu alo sei to ni hin an tar lang boka Al Nassr le Al Ittihad lama hian tuima zok hian an senglu mai arinom
Liverpool lampoin El Nacional lamin atarlan danin Barcelona train Fermin Lopez su ansing lu thei arinom ta niin alanga Barcelona lam hian Fermin Lopez he Euro mak ta doi somnga leingam anom chon shal an phal thu an soi towa Liverpool lam hian an hel na ve bok nen ansing lu thei mai rinom niin El Nacional hian atarlang chuti rualin Fermin Lopez si tun din huna Atletico Madrid Aston Villa le Newcastle United mai baka Manchester United te point singlu tumin an hel ve mek bok hetiang kara hin team tok lemin atarlan danin Real Madrid forward Vinicius Junior chan Saudi Pro League lamtena an somna chu atnol tak thuni sang khan tarlan ania 1 billion chong kum khat vela hlotura an thlem na hi Vinicius Junior hian atnol ta ni hin alangta Vinicius Junior hian tun hnaya Saudi Pro League lam atrai somna muitak adong chhauna sakhop maya Cristiano Ronaldo ang kum khata a hlo thei ang zat po hlo pek anin huam ni hin an lo tar lang to bok ma se Saudi Pro League lamina an somna hi Vini hian a hnol ta ni hin alang ta Manchester United legend Roy Keane point to thar aron nei vele ta Real Madrid team a mudan aron soi Roy Keane chuan UEFA Champions League quarter final a Real Madrid machon tu Arsenal team kha an thakop maya 3-0 ne na an chang thei kha thilo mom tak an ni second leg ka hlau thong lavin Real Madrid an machon thei do na chu wang chon tun din huna Real Madrid team hi team hlau jok tur an ni ya Arsenal team vaureng po hi an ti tur an ni lo bok ka mudan tlang takin han soita ila kumin Real Madrid team kan mu hi ama kan mu angkha an ni lova an thatok lo hle mitam takin team thaber tin soi thin ma se an thatok lova an thatok lo je chu La Liga mai baka UEFA Champions League ka tun din huna kan mu mek an ni champion thei tura mitam takin an la ring te hi thilmak ania league stage b ka an che dante tun din mun an ron thlen theina tura an che dante han clear let ta ula Arsenal laka comeback thei tura tha an ni lo ti hi ka mudan tlang tak chu an ni chu wang chuan tun din muna ke chun Arsenal team hian second leg ka hlau thong lavin Real Madrid hi an ma chon thei do na semi final po an lu ka ring ti hin a soi sui bok Court of side lamin atarlan danin Manchester City le Manchester United lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura Paris Saint-Germain atrain Desardo chu senglu antum tur thu tarlan ania rol tharmabak eng tak nei tun naya pandit le miro pui tak tak tena an fakron chiam mai Desardo hi Premier League lama kan mu mai arinom chuti rolin Paris Saint-Germain hin an forward hi an ui ang reng khop maya chuatir an phal mai ero arinom lo thung tun din muna Desardo hlutna hi Euro makta doi samruk vel ni tura tarlan ani Manchester United lampoin goalkeeper thar anmel chhotran ta ni in alanga team tok lemin atarlan danin United hian Brighton goalkeeper Verbruggen chu senglu antum ni in alanga Andre Onana ron king phak thei turin ani hi senglu antum a ang hle Brighton team tana season kalme ka chetra mai Bart Verbruggen hian du tu anei show ang reng khop maya tun din huna United mai baka Real Madrid point andu ni hin thom aleng meka transfer kongka lawin hong tura ani hi alak reu phianin arinom Cristiano Ronaldo point thu thar maktak mai aron nei vele ta asum don na chu zauzel atumta a ang hle ni zan lama khan news rin tlak takin atarlan danin Cristiano Ronaldo hi Hollywood lama te polu chau atum ni hin alanga film star ani chau trep to tinani chu tundin huna Cristiano Ronaldo le film siam thin lar tak mai te chu anin be chau tran to ni hin alanga film industry lian tak pani te chuan an som to ni in alang bok Cristiano Ronaldo hi Hollywood lam film chan lama hian lut chhota se a hlotin kan ring hlomem le Jose Bardola seroin UEFA Champions League ka Real Madrid an comeback aron ring vele tat maya Jose chuan tundin huna mitam takin Real Madrid hi an thatok lova UEFA Champions League quarter final an tladon tin an soito ani mase ke kangai dan tlang takin soita ila Carlo Ancelotti hi paro pui tak ania kumina po Champions League ka an champion karinga Arsenal laka po an comeback karing tinani chu Mizo lama chuanin Real Madrid lam hian Carlo Ancelotti hi Santiago Bernabeu ma hian alim antarin karinga chumi chu ala hlotlin ngei po karing bok kumin bi ka UEFA Champions League ka champion tour an nilotia an soitrin hi adik lova
an seloti le anau te hian second leg ka po thilmak an ron nan tir don ti hi ka chiang ani tin a soizui bok Major League Soccer Club Inter Miami lampoin thulo mamhria tur an nei don ta niin alanga nizan lamakhan David Ornsteinin atarlan danin Inter Miami chuan tongkain an forward Lionel Messi nen inrem na an nei tak thu an puanga contract har tu na tanga rei lote a Lionel Messi hi an zia pui don ta an ni aum zia chu Lionel Messi hi club lian dang tenen soizom ni thin ma se tun din huna Inter Miami hian a hlim hleya David Beckham le a haute hianin inrem na an nei pui le ta tinani chu season khat dang chu Inter Miami lama hian a khel chhun zom le arinom nizan lama khan la Republican News lamin aron tarlan danin betting wanga hun rei tak shrem to Sandro Tonali po chui that ani le tur thu tarlan ania Argentina player engemazat po betting chungchang hen chui chian ani tur thu ni jang khan ron tarlan anni Mizo pani vel lai chu he thua hianin chui chian anni thu tarlan ania an chui chian tur zinga hen Sandro Tonali mai ba kha Angel Di Maria le Leandro Paredes te po an ming arilian khop maya hun reizok shrem thei turin thutluk na an siam mai thei ni in tarlan ani to bok ESPN pandit Steve Nicol point thu thar aron nei vele ta Liverpool legend Steve Nicol chuan Andre Onana chu aron khak zau mai Steve Nicol chuan United le Lyon te anin machon don na Andre Onana che dang kha amoi lo khop maya an tumpui te kha aza tur ania khatiang ang tong kamoi lo tak aron mang kha thil mak tak ani footballer tena kan share reng tur chu kan thluak kan mang tur ania real rufim takin kan tur ani bok khatiang anga thil lo soipung pung te kha mi azia ania ati lo top tur ani bok field chunga anin khel tura aril ru apetur ania midang va khei chiam le game va play te hi chu coach tena anti tur mai chau ani player te hetianga media te ma antong ve vak thin hi thil lo mom lo tak ani tin asoya nemania matichan alo chan le dan po thil tul big ani lo thu asoi zui bok Spain team and call make to Luis de la Fonte point ni jang khan thu thar aron nei vele ta UEFA Champions League chungchang bok ani po hian aron soi Luis de la Fonte chuan tun din huna Real Madrid team hi semi-final lud lo turin mitam takin an ringa mase ke ka ngai dan tlang takin soita ila first leg ka sithum fain tlom to ma se Santiago Bernabeu hin thil maklan tir thei turin an thato ka chutiang po chu an ti ngei ka ring bok final lud turin Real Madrid team hi ka du saka Arsenal team hi chu an paltlang nge nge yang ti ka chiang ani ti hin Luis de la Fonte chuan asoi de la Fonte soi hi kan pomzong ani hlomem le ole khati chin hatun tumatan chun ni le tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thu soi tak meu meu ani like share le subscribe lam han tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chau le theu don nia